muhawe ikaze kuri channel yanjye Ibwami Culture. Aha tugiye kugaruka ku makuru agenda avugwa hirya no hino, cyane cyane twibanze ku yavuga ku Rwanda. Mu Rwanda, urwego ngenzuramikorere RURA rwatangaje ibiciro bishya by'ingendo bisimbura ibyari bimaze imyaka 2 bikoreshwa. Izi mpinduka zije zikurikiye izamuka rikomeye mu mateka y'u Rwanda y'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, kuko bwa mbere lisansi na mazutu byageze ku 2,000, kimwe kikazamuka amafaranga agera kuri 2,330 y'u Rwanda, ikindi kikazamuka amafaranga 2,250 y'u Rwanda. Mu mujyi wa Kigali, umugenzi azajya yishyura amafaranga 59,28 kuri buri kilometero, mu gihe mu ntara ari amafaranga 41,58 ku kilometero. Mu Rwanda, ubu urugendo ruhenze kurusha izindi ni uruva i Nyabugogo rwerekeza i Kamembe, ariko runyuze mu mujyi wa Huye. Umugenzi yishyura amafaranga 11,445 kuri buri kilometero. Iki cyerekezo nta cyari gisanzwe mu byari byatangajwe mu 2024. Umugenzi uvuye i Nyabugogo agiye Pindura azajya yishyura amafaranga 10,930 y'u Rwanda, mu gihe yishyuraga amafaranga 8,70 y'amafaranga y'u Rwanda. Uvuye i Nyabugogo agiye i Kamembe ariko imodoka inyuze i Karongi azajya yishyura amafaranga 10,296. Nawe uvuye i Muhanga agiye i Kamembe ariko anyuze mu mujyi wa Huye azajya yishyura amafaranga 9,603, mu gihe ubusanzwe yari 7,90 y'u Rwanda. Uvuye i Nyabugogo yerekeza i Mushubi azajya yishyura amafaranga 9,528 y'u Rwanda, avuye kuri 7,32 y'u Rwanda. Naho kuva i Rubavu ujya i Kamembe ni amafaranga 9,9 y'u Rwanda, avuye kuri 6,652 y'u Rwanda. Mu gihe uvuye i Rubavu ajya i Karongi azajya yishyura amafaranga 4,950 y'u Rwanda. Naho Nkomero ugana i Kirambo ni amafaranga 4,851 y'u Rwanda. Mu gihe uvuye i Gakeri yerekeza i Nyamasheke azajya yishyura amafaranga 5,881 y'u Rwanda.